Mpe Nipa wa ukọ ya Oberman ewu nu a bibi ntuma na Dr. Abufu ye no Dr. Sisabra ma bobo 5,000 ne titiska no asa ka se ma odawo ma minya afa se ayi kasa kan nya minya na fi na dia solko so mi da mi pa chaw mi ska so so adi so wu a wo so yire o se ko ti wu a wo no ba to no ho kire kire wo yu akono so na wo yire because say wo yire wo di o se ja doctor mo ko ti e go support Mpe ma to abobo say o de say de be be so mfem doctor ya de be pa me tabu sa asem yi ya de pa ya de bia mutmehwe na me ya hwe so enti enfie mo enti na wotwim ade ba ko no enti fie biom enti na wotwim so enti busumi mu enti busumi enu na wotwi hu wa chekura na wotwi bo se biduro baby ani fe se biduro me onyame na de ma mti ye dwese ono obi bu se am se ya de na ye hu a uwura hu me de abadura kan de o se uba meka je se me ya me nansa obehu sa de chenchene bebrebe si wo hu ka se ya chi ewurom ebu sa se efie ya bodua ana se obi bone so ebi wa ene se obi ban me ya me kofe do se jama me hwe ye hwe so ne fie na ye ne sa efie fi wo to si interest sa ma me se ni fie fu okun no ono ne de ne se ayi o friend say me ka che ne fie fo no onini afi wo to na ba se ma me gidi me ona na se wo de ade esiew na owu afa bobra nka mo obi atete me enu nko no aka mate na ka so ho beto ma me so obi em so gold ye odi siewo aja oso aja humani di meche me na wodi meche o umsa de me ka sa ne onu ebe ne de ade esiew mo na de mo me de ade esiew no obi hu okokofo nchemo me mo ndini so enti aja nyame so ahwe ne ade ugoso ananse kura yen ha ehu kura eno de se ni obetene metene te en ananse mekirem ananse yade ani ni kokuna ne duro pa ananse duro pa wote edua wote bia wote obo ho yan nsuo bi ba ele se akura ne akura oguno numu akura oguno numu se obo wote nsuo de fam ade be chene nyina grabu na doctor wote hin wo mu kopi ena asem yo se obi wa na ekọ aye no se ka tumi kaw se bia 5 years kura 10 years tumi kaw se kawa no wa no ho na de be sin atum no ayam na de safa na de fa o de srawo ana se de so be kan ni ka be jia ka no yawon doctor ana se duo pa ne ana ayi ote nsuo abrochefo papa abrochefo de na se mentu am kan makoma akwa obi ba se okun obi ade okun o ayo kadochi wo ba wa be ma de no kwa America ko ti yeko okonya soje djuma wono awu miensa aja onye oba foforo ntu onye oba foforo gan oba so ba wanu wotete no ma hen se ifire kopin na woto obi se je jawu obi se na woto ba ma obi se jawu oba no abefa be man kwa oba wani ha unse na oba na bo na mana nya soja djuma okon ye se busu miensa na onya soja djuma okonya se green card de onya green card eno ko soja no ye fa no akadechie na mo ba ne so eso ba na de ko awa de ko eno wotete no wona umi enso ha mechire se bibiri yintire yetwe doctors an ba mi asa de na ba na sai na be ase ba ma yebone teso be wodi mi ka ko pa no chew okay teso mi ya sin kura mi asa so wodi charge atun kura so se wodi atuma mi se wase obi kum kura no mo sa abrofu tu de enkura ho mu hian nti ya pam no ya pam ba no afiri se onko la na nje dabe ama se ya de no ba na wotwe bia na obehwe no obehwe o ma me oba efiara me mele ko se na ya de no ko ayo ho ma me lusu sa ma ene me de apoma mmira na me ba ene doctor ko ba ene ma me chaye no mama bi sa adwuma no o mama wa abro chitin ba di wo de mema nipa bedi ho dan se hu ya oba mema ho ba bedi ho dan se nti ofa bone nye enye o me bibi ne no san ho obi tira ko he ewu a o so nche akwa he nko nche ma nso ko ewu
enti nya me go so aja me go edu no me ye momra o me ye krankra ya de momra na du na doctor was so payade mu odene krankro efi du ni nti won se twire se me be obi fi se twire wa ya ye ko to jem kra o jem momra wato nsuo nkro momra jem no se twire so to jem a enko ye boa doctor no tini kan say man ye makọ to lo momra memla fi ni nyina wo no na utwa dabo gu na pampa wo dabi wo fi wi a afia troka no wo be boa no ade ableme wo fi na wa che ayin sa ho wo che na didua apagya afia ahoro no na wo hwe ne tro wo se tetan no hwe gu adim wo pagya tentan frima no ho to tentan frima na de naba wo de fia ni nyina de aboda bla wo be ma na bo na metwam na me de esim na me na tentan metwa gu na wo de hu na nimu jan hu na nim so no me nyam nyankama de egusu ni akata so na me komi nsu mu yi ade no ko ene be twa be fie ho a doctor na say twa yade no eye ntoma ana ye yade a breni wo na duro breni wo press wo me na bibia mu de abeko na bibia mu de a wo de no eden ma enko okay wo mo ne de ho yade bia won A B C B no E no eye bia na be yokwa B no ye honhom okay and I say be no you bibi say me you bibi say betuma for ya DP so abam so so no sa e betuma for ya DP di abam so ya dia betuma ba say tipa ye ho mitiwa ye ya e be na bibi wom me yamba ye be na bibi wom say obi a wo yafo ya de obi a wuti ade so ye de afa so ne de nyam doctors ye yi ade firi wa amanfo bi dwade nyam sika asem wo momra abrabo nko yi ma wo me ya wade ye gi awade ye gi awade obi abre no wo kun abobra no obi tuna no aduane wo debra doctor ya kira kwa ne afo ye ma no ntudwa me wa kwara so agrek wo ma ase kwara so agrek wo ma ase me number 0246 24 13 50 0246 24 1350 1350 WhatsApp number 0549 54 94 0549 54 eno na good TV no so no odofo ehu ahia wo na ochna ehu be hia firi se doctor na edu na wo no wodofo me se me be fa se bra be interview ha me ba wa so ye wa ka che behwe enyoma ekoso se nya twitwa mene eyampa de na ekoso eno nti doctor kwa me edu na no no ya we se maba ho na me ba e mani na me de hwade ya wodofo amanfo egia ya de se fre edu na wo utifie de na ha wo so ba ni fa bi ye ni franco afiri mu obi ba no ase ade to se ho atom nti enya asam ketu akora secretary akwaba ya nya bibi aboko de yanko pande na so mu di djuma anakwasem se mu di nyame na di djuma nyame na mo so di djuma pa na se na musi hata mu nyiro no na ye me fe no apaka kraka mo wa daji wa hata ma no wo hata ma no wo ezi ya betisa wo de foforo aba mu gina ho pa na me busa se mo aduro no mo fa de nyina wa ha ana echichiri na mo ko fa no ebi fi sehwi ye gusu de sehwi okay kro pia be frane mi hia bia duro be ho abi wa bi na nti de hia sehwi de mi hia pa ngomba no motuaka me tuaka kuka bia anto ba ga aduasa ebi aduanan na de atuka ma ba kuma wudi de me ha over na kofa ese kwa ibrentu mpa na kofa be nunu ba wo kuma wudi de me ha over okay secretary yentie ya me tie fo nyina ajo doctor na kwa me edu na huma de enso oye ho adwuma doctor nkwane nipa onti asole ezo he asole so onti asole so he asole so ensori bebere wukuma se aga na ha ni na doctor na ye ho adwuma adai ombe pemwa aduru afam se asofo no eje aja asole ma na gu asole de mo so mo yare no ma ba na ho aba be je aduru kwa ko ma wo mo ombe je bi duru bi ko na do kan
Woman, you bet TV should have a new friend and a movie. Me mo bi am see akoto. Efiri ko fami me koto me wewo. Na me de me gugumo. Aso anti asori o. Ntu bi ato. Me ntu bi to say bone. Ntu bi to say bone. Ntu bi ato. Aso safo le baka jo say enko somo so na enko obi o ye hu ma adwuma. So no fa ho ba. Abaji aduru. Abaji aduru ako. Ono de ko charge wo mo. So skani bere. Ti e be serew. Wa hu bibi hawo. Do bibi ha se wujidwa. Ai dwa no enko so. Se wono ma no obi da. Unu obi da hu obi ba no ba beda. O ma me kura no ba beda kura bla. Ebi adu ma me anim. Obi na do ma me anim ye. Ati hunhuma fam nyina. Hunhuma fam. Bra na kwa me adu na mo. So ni so ho. No okay, doctor ye fe ma ne ntudwa ye bre na ye be. 0246 24 1350 1350 Yentu ye boase e ma no nya pa. Okay, ya yentu ye boase bo. 0549 0549 54 94 0549 94 ade edi ne pakro nya ba kon ya mi refem say white o de pua okay u ba nansa say ya hunu u ba ya hunu u de duro kan alopa wienu me nya hunu bi se bensu ya 3 days ni nyina twa okay momra okay ya ne doctor Nana Kwame Aduna na twetwe komo no odofo ama me ne wan say ya dey ene kuro pa okay ekuda yesi aboboso no kura dabra dua di boso nya me yefro say obi wo ho a doctor na me busa wasem ba ko we di ebre na sonso obi o yade jepim oba obetumi aboa pompo jepim de nse sensan gusu dia fabra ensan gusu dia mfama ene ntintini baso mfama okay eti sen ntintini so ensan so ade bla mehew okay ene kompon so sensan gusu a mfama okay ene sen ntintini wo so pebreba mfama okay mintimi we na sen ntintini ho na dina me na dina me mecheche na agon amama na oyugu sebi ofiafo so na mehu de maye no okay anti doctor Nana Kwame Aduna say yade afam de bra na onsa yade na enwoma enkonkai enso emfa emma orofo bra ya okun abrabo enafom kra